Znači ovako, bonus dodaci na DVD-u Blu-rayu. Ja sam imam njemački Blu-ray, to je ovo. I ovaj, kako se zove, znači, DVD dodaci je to. I ovaj, kako se zove, znači ovdje pišu neke stvari i ono, pogledaš te DVD dodatke i ono ima i komentari, čuješ ono određene stvari, sve super, very helpful. Ono što je čudno, stvarno čudno, da se pojavio neki lik koji se zove David Pryor. Pogledam taj lik, počne pričati kako on došao do toga da radi DVD dodatke. I sad ono, radiš DVD dodatke? Ne kožem, brate. I on priča i priča i priča i to je ono intervju jako dug. I uglavnom što se događa? Znači, kako funkcionira to? Funkcionira ti tako da neko gleda ovakav film kao što ste vi gledali i neko u publici je slučajno DVD producer, njemu se svidi film i onda ide pita firmu koja je napravila film jel može napraviti dodatke za taj DVD. Znači, ljudi, znači malo razmislite, ima DVD-a ko blata. I mi imamo u glavi da a priori ta firma koja je napravila taj film radi dodatke. Ne. To neko drugi radi, ne povezan s time. I sada što? On se tuka za stvari za ovaj DVD. Tuka se. Znate zašto? Ima 12 izbačenih scena koje on mora firmu pitati jel može oni prebaciti, znači na Blu-ray format. I to je samo trajalo mjesecima dok su oni film, kako se kaže, skenirali, prebacili, dali njemu mogućnost da on može uopće staviti na DVD i tako dalje. I to, znači on svaki put kad, tako barem opisati, svaki put kad dođe tih likova pitat nešto, znači scenarij, ovo ono, bla bla bla, onda on neko trlja očima, sad to jebem ti. Znaš zašto? Zato jer se nikome nije svidio film. Niko nije htio pušati taj film. A njemu se svidilo i on je htio gurniti to što dalje može. I sada što se događa? Znači imamo 12 bonus scena, to je izbačene scene, imamo 3 audio komentara. A 3 audio komentara, to se napravi Antonija Bird, Damon Albarn, scenarist i koji još, ja mislim i glumac, ali koji glumac? Jeffrey Jones, tako je. 3 audio komentara. Znate zašto ti komentari uopće postoje? Zato jer, ovo je genijalno, znači taj lik je kontaktira Jeffrey Jonesa. Jeffrey, ja želim imati te audio komentare, ali ja nemam studio. Što možemo napraviti? I Jeffrey Jones je u svom dnevnom boravku nabija mikrofon i oni su 3 puta odgledali film sa drugim likovima i odriblali audio komentar. Znači, nevjerovatno, mislim, to, ja uzimam ovo zdravo za gotovo, za svaki ovaj DVD, zašto DVD nema više dodataka? Eto zašto, zato ili nema likova koji se više trude. Jer njima nije u korist da bude dotaci. Oni mogu prodati DVD bez toga. Jel kuviš? I zato postoje ovi likovi. Tako da ja applaud to this man. Uglavnom on je rekao da je tije i isolated score track od Damon Albarna i da Virgin Records je rekao fuck off. Tako da nema tog, štoš. I kako se zove, uglavnom on je konstantno se borio za određene stvari dobiti. I taj DVD Blu-ray, ja cijenim svaku sekundu što je na njemu, svaka znam odakle to dolazi.